Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah video natu ini uh, dahilan natu una upamahan in kamu in nakapin kaibanan huruf sin al-ikhfa. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah mga kamanghuran bihayaun bastahun na to in kaibanan upamahan sin ikhfa. Kata tumagna kita ni wa huruf zal. Insyaallah. Okey, panagnaan da upamahan manain nun baris patay agubos huruf zal buok kalima. Biya na sinsambat in ikhfa in pagbastakan niya hitapok ta siya. Utan sin atin niya izhar iban sin idgham. Tina bukan desa matampal in nun patay demikian di desa siya malawa. Tina itapok siya ya unda siya kata katapok ta siya salta dihilan ta siya ini artinya gunnah atau ayung-ung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama anta munzir. Bahasa ini bukan munzir, bukan mun. Supaya mun. Munzir. Innama anta munzir. Ikara hukuman, ikara upamahan amunain dua kalimat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Suratul Hujurat ayat hangputag tu. Next suratul Qaf ayat kapentag upat. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'an dzalik. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'an dzalik. Mentuin panagnaan artinya upamahan ta huruf zal. Yang nama nambuk kalimat dua kalimat sambil tanwin. Biar mari kita pa huruf sa. Faja'alnahu haba'am mansura. Mansura bukan mansura. Mansura. Ibang pamo hon wero ni tiwulong wero naman tiwulong ini wero siya sakin
nadalawa yan sa mga Quran mayroon nga nakabutang ini mun tibulong-tibulong ini. Supaya bukun matampal yung basahan. Sabang kamakit abiyan alam atawara sulha long na. Ang kamakit alam sing Quran ambil amin pemakita sukun namun sulha bukun tibulong biya ini ibig sabihin itu napatampalon in basahan sin huruf kabutangan simbihan tu. Karena yung Quran mayroon yan amuin sukun niya. Mga error sa pagsulat. Pagsulat ta. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Arwa kalima isab. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ. Di isabha tanwin نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ. Suratul Luqman ayat kawantag. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ. Jadi sabah. Next huruf kaf. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. Yan buuk kalima minkum. Ina bukun minkum, bukun desab mikum. Minkum. Saltaun siya yan, artinya gunnah. Panagnaan pasin kalisin nun ini, na atin innun magwa siya ha, khaysum, aun siya gunnah asal. Minkum. Okay? Next upamahan, suratul Baqarah ayat kasiamantag dito. Man kana aduwwan li Jibril. Man kana aduwwan li Jibril. Next, tanwin. Nasiyatin kadhibah. Suratul Alaq ayat ang patagunong. Nasiyatin kadhibah. Okay? Upaman sa sinurop jim, hambuk kalima. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ. Suratul A'raf ayat ang gatus iban kapatan tagisa. Dua kalimat. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. Suratul Hujurat ayat 31. Tanwin isab. Fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Kuna sabran sa sabran. Sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Huruf shin. Kalimah. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Nun bagus simulkannya huruf shin atau nun sakinah. Simulkannya huruf shin, inukumannya ikhfa. Arwa kalimah. Liman sya'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar.
liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Suratul Muddatsir ayat 37. Okey, harwa kalimah ghafurun syakur. Okey, ghafurun syakur. Tanwin 2 kali. Tanwin pala ini. Ini 2 kalimat. Di huruf qaf, man yattabi'ur rasula mimman yanqalib. Man yattabi'ur rasula mimman yanqalib. Yanqalib. Suratul Baqarah ayat 180. Berapa kalimat? Wa in qila lakum irji'u farji'u. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Suratul Nur ayat ke-8. Arwa tanwin aliman qadira. Suratul Fatir ayat 84. Aliman kabira. Huruf sin isab illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Mga hukuman na basta ini artinya mga amuin upamaan na basta ini siulat ta saja. Dapat misalnya seumpama tini makita atau makahati si mga maknahan ini tina amuin bukun amin pagsulat na ini tu upamahan na jendihil ta. Okay? Illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Arwa kalimat walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Suratul Mukminun ayat tangpu tang 2. Tanwin isab illa qalilan salaman salama. Illa qilan laisa illa qalilan. Illa qilan salaman salama. Tanwin si win ini, si win hukuman ini awani sin. Ini tanwin dia aksin huruf sin, ini hukumannya ikhfa. Imbasahannya hitapukin tanwin. Oke. Illa qilan salaman salama. Oke. Huruf dal isab fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andada فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Suratul Baqarah ayat ke-1. 2 kalimat wa ma min dabbatin fil ard. Suratul An'am ayat ke-8. Wa ma min dabbatin fil ard. Okay? Tanwin amalan duna dhalik. Amalan duna dhalik. Okay? Hatina
tinaing pagdihil ini gunna dipindi na sapat sin pagbasa. Sabab tinaing basa naon siya baharian tu, naon siya masapat, naon siya mga hagitungan bukod di siya masapat lalo, naon biya mahaba-haba yung pagbasa. Naman biya atina hagitungan yung pagbasa mo na amalan duna dhalik. وما من دابة في الأرض عملا دون ذلك. Okay, hukum upama sin huruf ta in kanu yantiqun. Okay ha, ang buok kalima. In kanu yantiqun. Suratul Anbiya ayat 3 kanu mantag. Okay, harwa kalimah. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات. Suratul Baqarah ayat 172. Tanwin isab fatayammamu sa'idan tayyibah. Fatayammamu sa'idan tayyibah. Suratul Nisa ayat 4 huruf zal isam azai. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Suratul Qadar ayat hambuuk. Dua kalimat. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات من بعد mainang siya ini iqlab hukuman. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. Harwa kali tanwin. Qala aqatalta nafsan zakiyah. Qala aqatalta nafsan zakiyah. Suratul Kahf ayat kapatantag kapituantag 4. Huruf fa isam fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Suratul Nisa ayat kapituan tagis. Dua kalimat. Ayyunazzilallahu min fadlih. Ayyunazzilallahu min fadlih. Suratul Baqarah ayat ke-6. Min fadlih. Tanwin. Litasluku minha subulan fijaja. Litasluku minha subulan fijaja. Upaman sin huruf ta. Fahal antum muntahun. Fahal antum muntahun. Suratul Maidah ayat ke-6 isa. Hikarwa hukuman dua kalimat. Min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar.
Iha tanwin isab anna lahum jannatin tajri anna lahum jannatin tajri. Itanwin dampal paba biaksin lufta ini kuman ikhfa. Pagbasa kanal bukun jannatin, bukun jannatin bukun desab jannatit. Sa atina biya aun ka islang ni madto. Anna lahum jannatin tajri. Huruf dad isam وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Surah Hud ayat kawaluan tag 2. Harwa kalimah Qul in dalaltu fa innama Qul in dalaltu fa innama Surah As-Saba ayat kaiman. Tanwin tilka idzan qismatun diza. Tilka idzan qismatun diza. Suratul Najm Suratul Najmi ayat kawaan tag 2. Huruf dha Qul siru fil ardi thumma anzuru Qul siru fil ardi thumma anzuru. Hinapusan 2 kalimah min zahir min zahir. Tanwin zillan zalila zillan zalila. Insyaallah mga tayo mga kami Islam ya mga pangaji na to hukuman sinun baris patay iwan sin tanwin dilan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala tung basbala kaya nasin sambat labi marayawin mangaji malupa guru dahing sinamuin dumungog mga sapantun bigay niya social media. Murah-murahan tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyong sin sa taud-taud tungbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.